Millal sa viimati jõusaalis käisid? Oleks võib olla mingi 2 aastat tagasi sinuga koos. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. Oli parem. Kolmnurk tuleb tööle. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Me oleme nüüd peaaegu pool ära teinud. Pool? Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. Meid ootab 2 harjutust veel. No homme ma olen surnud niikuinii, selles mõttes ei ole küsimust. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch! See raske. Tegelikult nagu muinasutus öeldakse ikka, et sõin ja jõin seal minagi, suhu ei saanud midagi. Nägemist, koju minek. Nii, Lill, kuidas meie siis treening möödus? Homme näeme. Eetris, ma loodan. Ma ka. Väga reibas samme. Kuule, sa tegid ka midagi seal või? I'm sexy and I know it.